Hvala ti na subu, lajku i šeru. Hvala ti na subu, lajku i šeru. Yo, dobrodošao na kanal. Ljudi, dobrodošli u novoj epizodi GTA 4. Počinjemo sa novim serijalom GTA 4 na srpskom. Verovali ili ne, na srpskom. Bradati, dobrodošao u klipu. Marino, dobrodošao u klipu. Stojiću, dobrodošao u klipu. Sad ću samo da vidim. Ja, koliko znam, postoji neke scene u... Bolje da me... Ne, može. Ovako, ovo nam je naš Moje stan, ime se plaća nebitno. ako se spominje u klip. A, tvoje ime se plaća ako se spominje u klipu, dogo. Marino, izeš mi muda, Marino, izeš mi muda, Marino, izeš mi muda. Ne veze, ću ti platim, ali da znam za šta da ti platim. Ha 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 ha. Tako. Statistika, kontrola, opcije, tastature miša, osjetljivost više. Eto, ovo je minimum, znači. Ako ga stavljam na ovako. Eto, opet je osjetljivost miša kod nenormalna, zašto? Druze, jel ti znaš tko sam ja, ha ha? Šta si ti? Kako se ono kaže? Ne vidim pizde. Da, to je to. Dobro sam rekao, ne vidim pizde. Tako. Mislim da smo sve sredili. Mislim da si neki lik koji si nebitan. Ništa, mi izlazimo... Neka treba cez kari. Aha. Hoće. Kari. Ljudi, šta smo rekli? GTA 4 na srpskom jeziku. Nebitno je. Levo šta piše, nebitno je, to više znači za mene. Da bi povratio helte, posjeti prodavnice brze hrane po gradu. Samo da pitam gdje su drugi kem. Gdje su drugi? Eto. Koliko da predstavlja tvoje helte? Koristi left shift za sprint. Bravo. I testi F da uđeš ili da izađeš iz vozila, hvala. Dalje još. Ne više ništa, a? Okej. Ništa, mogli bi za početak da nađemo neki auto. Znači neki baš negluplji auto. Evo baš ovaj auto. Ovaj auto mi baš treba. Mislim da je malo gužva po gradu. I idemo na našu prvu misiju F, da iskočiš iz vozila u toku pokreta. Zašto bi ja iskočio iz vozila u toku pokreta? Još samo da naučim da vozim i bit će dobro. Ima cheat kod za pare. Ima cheat kod za pare. Uneću. Alt F4. Alt F4. Jao. Hajde, poslije ću da isprobam. Neću odmah. Daj čovječe, radi nešto ili beži odavde, ne treba mi. Nosi se, ti se nosi. Srce, kad pogledam u tvoje oči, to nešto znači. Vidim male romane, male malorije. Vidim zvezde, anđele, mršo pizdu mater. Niko vozi nas do gvožđare. Odmah dobi smilku. Eto. A mapa? Bravo. Odvezi Romana, malo sređuješ kuću. To neću da čitam. Budem li čitao, ima da izginem negdje. Koliko ovo bolje ide da go Mercedes AMG. Vidi ga. Druze, citaj u sebi gdje si tu maniri.
Daću ja tebi maneri. Meni je ovdje lepo, znaš. GTA 4 story time, što me briga, meni je lepo ovdje. Niko se čekaj me ovdje dok ja odem unutra da počistim. Umalo da zbrojim, daću ti moj stari telefon, unutra je moj novi broj. Hvala ti. Nazovim ako pojavi se neki Albanci u Vilagdu, njima dugujem pare. Eto, Albanci. Niko Belić. Znači, Niko Belić je naš Srbin koji se pojavi iz nekog razloga u GTA 4. Ne znam ja sam kako se pojavi. Toliko to. Iskreno ne znam što ovo treba da znači. Ovo kada je sve blokiralo, tako se ponaša. Super. Ikonice iznad reda pokazuju kada je kontakt dodat u tvoj telefon. Dobro. Stanje auto i ne pomeri se i gledaj kako ne iđu zelenaši. Ajde, zelenaši. Dok si u auto koristi mouse da gledaš okolo. Vajda miš, ne mouse, ali nema veze. Ajde, u redu. Ajde, koji... Ujebem ti sve. A zašto se ne čuje dok priče? Vidim. Eto. U prevodu ne smijem da puštam muziku. Bože, šta je Bože, Klaro? Tokom trenutnog poziva pritisni, preskočiš ili backflips. Aha, okej. Ja ti ja dalje čekam zelenaše. Evo mogu da se zelenaši, da. O, njegov taksi, debeli romen si ono unutra. Da izvadiš telefon, dobro. Dobro. Kaže materijica. Šta, GTA 4? Šta imate vi protiv GTA 4? What the fuck, što me pucu? Obegne zelen naše vrati i ovo nakon. Ja bi pobjegao drage volje. Bože mi se čuje. Plago, ajde vozi se sa mnom. Kad ti fali? Što? Gle, kako izbjegavaš? Op. Op. I to ti to. I probaš sam put. Eto, probaš sam put zbog tebe. Ok.
čudna neka misija. Da li ti se sviđa, možda ćeš ti jednog dana imati vrhunski telefon ko što je moj. Onda ćeš stvarno uspjeti. Aha, ovdje se svodi na to da što imaš bolji telefon, to ti uspešniji u životu. To me nešto podsjeća na Marino. Karina, dobrodošla. Dobrodošla. Ed vidi ga opet cuta na glas. Cuta na glas. Ovo mjesto za automatsko Cita. smije već sadrži snimljeno. Da li želite preslisti sadržaj na novo mjesto i otkrenuti napred? Oću. Ne bite, ja ovdje samo vidim da ovdje možeš da praviš promjene na svom profilu telefonu. Možeš da promeniš tip zvona, melodije telefona i tako to. Ajde, sad ću promijenim odmah, tamo usput. Meni. Stiskaš meni. Zvonjenje vibracija. What the fuck? Dobre. To ću staviti. Veličina teksta. Mali. Imenik ima samo Romo, organizator. Dobro, ništa mi više ne znam. Aleksandre, dobrodošao. Sad, šta mogu ja da radim ovdje u gradu? Mogu se ovako da se šetam. Ili mogu da idem i kući? Ajde ću idem kući da vidim. Aha, sad se pojavio logo, koji je slučaj. Dobro. Kad se udalje od misije, tad dobije misiju. Marino, nauci da pišeš. Marino, nauči da pišeš. Bravo, Plago. Srednje treba mi pomoć, brzo dođe do depo Loguma. Eto, došao sam. Troje je previše. A nije trojka, je taman. Eto, ljudi imaju problema. Uđi u Romanov auto, ulazi. Ja ću čitam na glas sve, Marino, u inat tebi. Da možda neko ne vidi i ušao na moj klip. I ne zna šta radim, ovako. Klaro na ljep način mrz. A, na lep način. A, nije ti rekao ono fazonu mrš, nego ono mrš. To je slatko. Bravo, Marino. Hodao što je Marino da bude kulturan. Da, znači, zamisli da neko, ono, da ne vidi i ušao na moj klip. Ja ovako prepričam šta se dešava. Tako. Opa. Volim i ja tebe, Marino. Ovo mi se sviđao. Da bi. Pa sviraš, pusti me. Ja koji sam poveo 2 ribe u auto. Ali skretanje auta, to od uvijek bilo upitno za ovu igricu. Wow, hvala na prevozu. Pozovi me nekad.
Znači, on je sad upoznao dve devojke. Sad njemu je lepši život. Dobio lajk od Romana. Ali ja nisam dobio njen broj od Michelle. Begam da slazim pek čao. Ajde, slaži PC Marino, pa će pićemo kasnije nešto. Samo polako da ne zebeš nešto. Treba da se presvučam. To sam shvatio. Kupi nešto. Kupit ću nešto. Ljudi. Znači, GTA 4 teramo standard stream i klip. Realno. Pošto igrica realno ne može da se snima. Mislim, možda se snima u epizodama, ali realno ako se igra svaki dan po pola sat ti mi ništa neće da dobijem. Da. Tako da realno teramo live i bit će klipa naravno. Ko želi da gleda, ko nije u mogućnosti da... Ko nije u mogućnosti da gleda live, da bude tu, uživo. Ima... Kupi neku novu odjeću, kupit ću. A prvo mogu bi neke farmike. Bravo. Znate, ovo jahta mi je ružna. Ajde, patike. Evo, hoću patike. Da isprobaš patike. Brown, plave hoću. Enter. Good, hvala. Već imaš farmike. Već imaš... Kožnu jaknu već imam. Plava jakna sam. Sad sam pravi srbin. Bulgarija, platite. To, kupio sam odela. Izme, neću patike, neću, menio sam jaknu, to je to. Čuvam sadržaj, ne isključujem računar, neću da isključim. Bravo, Michelle, ima Michelle sada u... Da li će to možda Michelle da izlazi sad sa mnom u grad? Naravno, zato sam kupio robu iz Bugarske, logično. Putokaz na mapu i bit će problem GPS putovanje do te lokacije. Pa da li, gdje da idem? Meni nije problem, ću da idem. Jebote koliko mapa. Realno, gdje ide kad se ovdje vrtim u krug? A mogu da se vratim kući. Mogu da idem kući i da spavam, eto. Okej, Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you
soon. Okej. Bravo, imam date sa Michelle. A, to je to. Balkanac. Neće zove prvi, nego čeka poziv da ga ona pozove. Romane, dosadan si. Dobro. Znate, Romane, trenutno imam drugih posla ovdje. Imam sastanak trenutno sa Michelle. Dobro. Igranje igara, gledanje kabare, predstava i stand-upa. Kao što je ono na početku bilo hrana. Šta još mogu sa devojkama da radim? I coming! Opa! Ovdje vidim Michelle na karnaval. Nije mi problem. So, Michelle, what do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places you hang out. Yeah, maybe another Ovo mi time. liči na neki BV. You're going to need to take this to the shop. Sviđa mi se što je Michelle šutljiva. I feel sick. Papić je dobrodošao. Oh, hey, Nico. The carnival isn't open. I think they're going to turn it into a big Las Venturas-style theme park. Ajde napolje. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Let's Haydi. go bowling then. Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came Znate, here from kako da vodim do somewhere. kugljenja. Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than Bravo. me. More assholes, maybe. A, ovdje kako si ide. Michelle, ajde, prati me. Možeš, Michelle, ajde. Ja sam zebao put. Извините, прошу прощения, я напил. Ovo su bili Rusi. Priđi mi, priđi, nađi praznu traku. Hoću. Eto. Ajmo. Jednu bogatu povuci na dole i brzo odgurni na gore.
Brate, kako? Bit of a rubbish start. Ebem ti se mi pleme. Watch this. Well, I guess bowling is not my thing. O, ne znam što je problem. Okay, not bad. This is it. Got there in the end. Bravo. Ajde vidimo tebe, Knock Michelle. those pins down. Ajde tebe da vidimo. Nearly. Don't get a Vidim gunner. ti seme. Bet you didn't think I was gonna make that spare. E ti govno. That's Bravo. okay for me. Go on. Ok, ok. A spade. Mijau. There's nothing to it. Ali te rešila, čuti tam. Ne može da bude ono bolje od mene u kuglanju. E? Aha, aha. Aj sad. Ne može ovo da reši. Ne može. Here we go. Izgubit ćeš mala. Ooh, I'm sorry. E tako. I'm sorry, but I'm pretty good at bowling. Ajde i ovaj da radim jedan speg i dosta kuglanja. I'm kind of pleased with Oh. myself. A jebi ga Mišel. Ne, moj Mišel da digaš. Dobro, moj Mišel. Vidi je. Govno jedno. Come on. Neće valjda. Yes, I got the spare. Koji je ovo govno od žene? Now that's A most mora ta jedna da ostane. A mora ta jedna da ostane. Go. Sad mi iznervirao. not bad, a spare. I'm not great at life, but I bowl Nije like an smešno. angel. Nije smešno, ovo je žalosno. Ne, ali ovo ne može tako. Pobedio si. Pa mislim da si mi zaslužio, realno. Eto. You're good, Nico. That was fun. Will you take me back home now? I'm not going to make you take the subway. Let's go. Ajde, idemo. Dosta mi šlo. To je to. Vrati se u Michelin auto. Ne znam zašto sam ja koji kurac seo u Michelin auto kad sam ja ukrao People here in Liberty drugi auto. City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Nema veze What s do vezom you to. do? What do you do? Come on. Nego I šta, ja sam asked pokazao... first. Sad sam njoj lepo pokazao koji je alfa You're mužik a u ovoj hard kući. girl to talk to, Michelle. You're going to need to take this to the shop. Michelle, ne brini se, tvoj auto. I guess you're not used to talking to American women. I get. So what are you doing here in Liberty City, Miko? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. Michelle, treba da I'm kupiš not drugi sure. auto.
Izvinjavam se. Napet sam, izašao sam sa devojkom na kuglanje, znaš, i sad mi nije baš sve jedno, razumeš? I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Zašto ne... Da, skok na centru. Zašto jedno ne razumem? Zašto bi onda da se viđe opet sa mnom? Evo, neko ostane njen auto tu. Tamo neka ga popravi. Evo ga opet Roman. Thank you for taking the time out of your busy schedule to protect me from those crazy loan sharks you attacked, Nico! You shouldn't have borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. Not when it means me getting beat up and sent to hospital! Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got her titties out. Maybe then your betrayal would be worthwhile. They were nice titties, yes? Pokupi Roman, hoću. You're an animal, Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Simpa su i... Pa sad, da li sam ja njoj simpa, to će tek da vidimo. Nisam se još upoznao s njom, kako treba. Roman me pitao da li ima dobre sise, ja te sise još nisam vidio. Ali devojka neće nikada ti da na prvom dejtu, nego na drugom. Ti si Jay da potrebaš sirano da privučeš pažnju. Pažnju. There is the man who chose Cooch before his cousin. Pričam sa I hope Monikom. she was worth it. Pričam Will iz you drive me back to the office, cousin? Ja sam Srbin, Niko, koji je došao u Liberty City i pravim pizdarije. I trenutno sam upoznao Tell me how she was. Michelle. I wondered about Michelle when I Okay, first so- met her. If she was not a friend of Mallory's, it would be me with the smell of tissue on my breath, and iznosio you na who ended up in hospital. najdosadniji Firstly, dejt My kuglanje. breath does not Tebi smell of kuglanje tissue. dosadno. Secondly, I don't think that your loan shark friends could Vidi, pišite u hospitalize. komentaru I can look after myself. šta bi po vama bilo najdosadniji dejt. Evo, Everyone would be a Monika winner. kaže da je Yes, kuglanje well, najdosadniji dejt. I will Nije. not let these men treat you like that again. I'm sorry for letting you down. Najdosadniji dejt je kad bi devojku doneo kući, ostavio bi je na kauču i ja bi igrao Valorant. To bi bio najdosadniji dejt. A? A, to je već bilo i katastrofa. Definitivno kuglanje. Roman, I apologize again for not A being ideš to u there for you. kuglanje? Nego You've što done sam a i lot for pobedio me u since I kuglanju. got here. The Nisam choice je pustio da between pobedi. some Nije titties and your zaslužila da safety pobedi. would have been difficult for me as well. Don't worry, Nico. Call me soon. Realno, ona nije zaslužila da pobedi. Tako da... To je... Nije do mene. Čuvam sadržaj, ne isključuje računar, nisam ni planirao. U svom stanu možda gledaš TV. Da misli, sad ću idem kući. Imao sam u planu da bacim srpske tablice, srpske automobili, da obacim sve, ali ISKR, to je mnogo posla. Šta motherfucker? Brate, od najbolji parking. Eto ga. Romane, jebao sam te usta, pusti me više. Eto, opet ga neko hvatio. Ajde. Spasi Romana. Jebote, još nisam stigao da gledam televiziju. Bežite, treba da spasim čoveka. Njegov kropaga zelenaša, toliko. Kija, dobrodošao. Idi ga spasi, evo idem. Kao da ja ne želim da ga spasim. Samo što budala stoka.
O jebać. Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! There he is! Stephen Fat Boy here! I I'll talk to him! Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Prebije Bledera. Okej. Znate koje su ove batine. Znate. Znate. Ljudi. O, idem ga pičku mater. Znate. Oh, you think I'm a joke? I opet ću da umrem. To je to? Svaka mi čast. Ja hoću da ga pogodim, trudim se da ga pogodim. Samo što ovaj moj Niko je smotan. Hoće ovaj bati, ne? Ajde Romane, požuri! O, sad ću ga grebe. Evo jurim Dardana. Ja ustali ga jebem. Jebem di Dardan mi ga zbio opremu, šta on umišlja ko je? Ovo mišlja da je Dardan, logično. Ljudi, bežite. Ali nekam čovjeka da ubijem. Ja te... Brže, hoću. Ja hoću, samo ovaj auto neće brže. A šta je nego, malo mi fali da poginem. Ne znam gdje po njega da pobegnem. Gle kako njegov auto ide, evo ga ja. Čekaj, stoj. Nešto sam pošto siguran da se popeo gore u stanu. I to se baš popeo čovjek na krovu, jel da? Jeste. Da, vidiš, ja ovo ne razumem, znači stalo mi ovoliko malo helta, ja treba da jurim čoveka, da ga ubijem, čovjek koji ima nož, ja sa pesnice. To ne može. Pa jedi govna.
Dobre. Ajde, puši mi kurac više. Brate, padni više. You still think you're hard? Brate, umri više. Suck it up and stay down. Bravo. Jebati, znači uništiš ga do pola da bi uzeo njegov nož. Eto, toliko o tome. Sedi full, padnem dole i poginem. To me ne bi čudilo. Tamo, eto šta su primjer. Bug. Znači ja sam ga udarao ispred stepenica i kad je stigao gore on opet imao pun health. Znači ništa, ja time nisam dobio što sam njega udarao pre toga, dok se ne popne gore. Znači jedna glupa misija. Ali ajde. Brate, beži, šta ćeš ti to? I dimi mi se auto, super. Brate, ja tebe ostavljam kući. Ja idem da jedem. Ma šta, hvala ti, Rođo. A, evo, mogu i ovdje da idem. If you don't mind. I'm not in the mood for this. Gracias, enjoy this item. Oh, thank you. We don't Bravo. want you here. Like this plump meat for juicy explosion. Go Put this away! dog in your mouth. Oh, me, your chef! Stay down. Sam si kriv, brate moj. Sam si kriv kod tebe. Глаза открой! Lako vožnja. Come on, Harry. Forget about the fat, sir. Uđi u Romanov auto, podrazumeva se. Ja sam Romanov auto i vozim. Svoj nemam. Dižite čovjek. Vidite, čovjek sjedi dole. Bravo, svaka čast. Zakočio sam. A što sedi pozadi? Da ću te vozim, brate. Ništa se ne sikira, samo se veži. Samo se zaveži i to je to. Da ne pogineš slučajno usput i to ti je to. Eto je zapalila se žena. Ja sam niko. Da, baš niko.
To. Ima priču. Ali koliko auto nema snagu. Da je to nevjerovatno. Volite? Ajde. Super. I order you to stop that vehicle! Hvala ti. Ajde beži. Beži bre. O Bože. We don't treat people like that here! You used to driving on this side of the road? Ja ću da ga odvezem, samo da se ne ga spadne auto. Jo, šta je ovdje radio? Ne. Znate, auto neće da mi izda. Dobro, policija bitno da mi ne više. Ovo je, mislim, da je najduže što sam bio GTA 4 ikad u mom životu. Tako, stigli smo, hvala ti. Eto. To je mi ovaj auto. Okej. Mogu priznati da ovo je jedno od boljih auta. Nepoznati bre muzika. Welcome, Fatty Roman Scott. It's blood. What? Name doesn't ring any bells. I'm sorry. You better start remembering important people you just visited. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Cameron's bar in Woha. I have a word for you. Okej. Vlad, ko te jebe? Ne, gdje mi ulaz od kuće? Ne ulaz od kuće, nego ulaz od stana. To. I treba mi spavaća soba. Znate, gdje mi krevet? F. Hvala ti, kupcu. Ja koji tražim krevet. Računam da to tako jedan ne postoji. Sad će da postoji. Ljudi, ovdje završavamo epizodu. Hvala što ste bili tu. Volite nekog, nek će voliti vas. Jebite nekog, nek će jebati vas. Tako mu dođe. Prva epizoda GTA 4. Mučili smo se, otključili smo
čak jedan deo mape. Evo, jedan deo mape smo otključili ovaj deo, a ima ova cela mapa, tako da imamo još dosta. Hvala vam još jedno, udarite like i čao, čao.